Geagte ouers, kollegas en toekomstige leerders van Vaalpark Primêr. Dit is vir my 'n groot eer om voor u te staan as hoof van dieselfde skool waar my opvoedkundige reis begin het. I remember fondly the first day that I was in grade 1. A young boy with big dreams, a big school bag, and entering an unfamiliar world. But luckily for me, at Vaalpark Primary, the teachers and their friendly smiles made me feel very comfortable very quickly. Met elke nuwe jaar het ek nie net nuwe vakke geleer nie, maar ook belangrike lewenslesse. Ek het geleer dat werk, respek en samewerking die fondament vir sukses sal wees. I fondly remember the day we as learners enjoyed school days, cultural activities, and fundraising events, experiences that shaped my character and deepened my love for the school. Na my matriekjaar het ek geweet dat ek 'n loopbaan in die onderwys wou volg. Ek het nie net 'n beroep gekies nie, ek het 'n roeping gevind. Om terug te keer na Vaalpark Primêr as 'n onderwyser was vir my soos om huis toe te kom. Om uiteindelik die rol van hoof te aanvaar was 'n droom wat ek met nederigheid en trots omhels. This school is more than just bricks and mortar. It's a community where each child has the chance to reach their full potential. I'm here to keep that vision alive and together with you, the parents and the future learners of Vaalpark Primary, build a bright future. Dankie dat ek hierdie reis met u kan deel. Ek sien uit na baie wonderlike avonture saam.